Lazar Klještanović, stručni saradnik za voćarstvo u poljoprivrednoj stručnoj službi u Rumi, kaže da vremenske prilike prethodnih dana nisu značajnije uticale na stanje voća u Sremu. Voće je u fazi mirovanja osim kajsije, tako da je ona trenutno najugroženija voćna vrsta. Vegetacija je kod nje krenula pre 10 dana, što zavisi od lokacije, ali i sorte, kaže Klještanović. Ona je najugroženija, mada mislim da u ovoj fenofazi bubrenja i pucanja pupoljaka je otpornija nego da se nalazi u fenofazi punog cveta ili zametanja. Naravno, moguće štete ćemo moći da procenimo za 15-20 dana kad prođe fenofaza cvetanja i precvetavanja. Ako se ovaj trend nastavi, znači da budu ove niske temperature jutarnje, ne previše visoke, dnevne, da kažem u plusu, možda možemo da budemo čak i umereni optimisti da neće biti značajno umanjen sort ove voćne vrste. Što se drugih voćnih vrsta tiče, one su dosta u boljoj situaciji. Ovde kod nas se uglavnom, kao što sam već i rekao, gaje kontinentalne voćne vrste, tako da se uglavnom sve nalaze u toj fenofazi mirovanja do fenofaze pucanja pupoljaka, to uglavnom kod košničavih voćnih vrsta. U mnogim zasadima voća u regionu Srema u kojima dominiraju kontinentalne voćne vrste privodi se kraju rezidba, a neki su počeli i prihranu azotnim đubrivima. Voćari već mogu polako da se pripremaju, ako već i nisu počeli, sa prihranom svojih višegodišnjih zasada sa azotnim đubrivima i naravno počinju već i prvi tretmani, znači zaštite sa preparatima uglavnom na bazi ulja i bakarnim preparatima, ali o tome više treba da se konsultuju sa kolegama zaštitarima. Naš sagovornik podsjeća da se prvim prolećnim prskanjem, takozvanim plavim prskanjem, suzbijaju prouzrokovači bolesti voćaka i vinove loze. Prolećno plavo prskanje se mora uraditi temeljno, odnosno dobro treba isprskati svako stablo, tako da po obavljenom tretmanu primenjeni rastvor bude prisutan na celoj površini stabla. Prska se po sunčanom vremenu, bez vetra. Temperatura prilikom prskanja mora da bude iznad 8 stepeni, jer se mineralna ulja ne lepe za tretiranu površinu ako je temperatura niža od 8 stepeni, kaže Lazar Klještanović.